Katukad ti Basol. Di napalabas. Saan kumaakayat ni Ligaya apanawan ni Boy? Gaputa saan pa'y naglunit ti sugat na. Ngem na kuna ni Boy anasaysaya at no agsublin iji nagtipunan. Tapno at damang bantay ka ni Joy. Nang runa ket impang ta ni Donna. Iti sabali abangir. Nakita ni Dagimay ni Astor ang nakatugaw iti paraangan ti Happy House. Ket kasla na uneg ti pampanunutin na. Impaka muna da ito'y ken ni Dinggas. Nasao ni Dagimay nga amangan no makonkonsensya. Tatiam muna ket natayan ni Boy. Inasitgan nga rod ni Dinggas ti amuda. Ket dinamag na noan niya ti pampanunutin ti amuda. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol! Ang panunutak lang ti milyon na kwarta na pukaw ko. Amo, kwarta la day jay, amo. Ngam ti biyag mo ti kaskanan. Dinggas. Amo, at daklat tayo iti simay mo, kas makanawan mo. Agtrabaho ag iti husto, puwera lang ti pumatay. Kan mangdadaal iti sabali at tao. Dinggas. No idi, maramid ko ti bilin mo nga uray pumatayak. Ngam no ita, ladingitak amo. Sana nga tungpal. Ngam ipasigurado kan ka, si dadaanak amang protektar kan ka, amo. Napatag tibiyag mo, amo. Tibiyag tayo amin. Saan tayo kuman a pumatay, amo? Diktaran na ka di? May salang tibiyag tayo, amo. Numatay tayon, at datayon ton ititanam. Kat di tayo ton masulnitan dagiti nagkurkurangan, kan nagbasbasulan tayo itipada tayo at tao. Isungay tata si bibiyag tayo pa'y agbalbaliw tayo kuman, amo. Aniya. Kasta ti kayat ko ang mapasamak, amo. Isuadyak kayatan ti agaramid iti dakas. No agbalbaliw tayo, naragragsak to ti biyag tayo, kadag iti masungad nga al-aldaw. Adtoy amo, uminom ka pa iti pagpalamiis, tane, naburan dito'y parangan. Nagyaman ako. Tatay ka pala nga agtugtugaw ito si Rokto. Kayo, amo. Sige, agpalamiis ka pa niya, amo, ta agsubli ako ni Jacket Shin. Mabit lang. Naragsak ka ka din, Dagimay. Ay, siyempre, amo. Naradsa ka, Gawaray katayin ni Boy. Ay. Dalidayak kayam nga pirme, amo. Uwan, nakalidlidayak on unay. Ay, agsangsangit ka ka di, kunam na day ta. Ay, agsangsangitak, amo. Boy, anak ko. Apaya ka natay kan. Apaya ka saan mo nga linis si Anjay bala. Salbag ka. Pumanaw ka man dito'y sangok. Wala mo ngayon akon. Boy! Ay, salbag Dagimay. Madusahan tumatlang pinangpatayakan ka, boy! Anya madusa. Awan to ti asino man namang dusa kanyak. Gaputawan ti makaartap iti bilag ko. Boy, nagpampanunot ka man dito si Rukti kayo. Juan, pampanunutek dagiti awanan bain anang paltog kanyak. Boy, Asino ti awanan bain ang naggandat iti biyag ko? kasta ka di ti atap mo, boy. Amangan no puno tinakunam kada antigrasya.
Anayaw awan laang abala ay tamakan ka. Saan ko apat yan, dayta? Amok arson. Adda ng paltukanyak. Kaya't dak apatayan. Nusana ni Amo Astor? Ni Don Juan. Ha? Ni Amo Astor. Amok akayat nak nga ipapatay. Gapo iti panagsuker ko kenkwana. Ken maawatak aday tatirason. No apay a pinaglibas nak ni Tatang Dinggas iji happy house. Anya mutten no kasta? Nagawan mutten nga asikan ka ti amom no kasta? Ket nimet Don Juan. Kayat nak abalsan. Gapo ta pinabainak kano. Asak la kano tinakay tured anang pabain kan kwa na. Ket di na maaklunday ta. Ket kasanon no pudno akasta? Siyak jay tao adi na ammo ti mamakawan kadagiti nakabasol kanyak. Naimbaglaangan tadamgislaan tinasagrap ko. Kasanon, no ti pusok tinapaltugan. Natay kan no bilang, boy. Agi balasak. Ket awan makalapad kanyak. Apay ang nakatugaw kalatan dito kusina, dagimay. Apay adi ka agluto. Nakaluto ako, ma'am. Apay amalidliday ka? Gapota, kailiw konti anak ko, ma'am. Dimagan ti anak mo. Awan nga rud. Nakalidlid ate mapukawan ete patpatag ete biyag. Sobra nga nakalidliday. Perme nga kinaliday. Apay nga ulit-ulitem kanyak dayta? Uwan tapno aywan amjay anak mo, ma'am. Ngamin, agpada kayo nga nalaad ti ugalena. Anya. Amom kadino apay nga inbrek ni Buy. Naglaad ngamin ti ugalena. Pampanunutan ngamin ni Buy nga no maasawa na ni Duna kat saan to nga naradsak. Gaputa manangimon lang arudan. Nag-alas pa iti ugalena. Ha? Kat ita, agpagad manan ni Joy. Gaputa nagimimunan na idi ni Joy. Kat pinabasol ni Duna. Idi saan na nga nakita tibuang kay ni Buy. Kat? Impang ta ni Duna ni Joy nga addan to aldaw na. Kat amangan no ulitan natin naramid na idi ka ni Joy, ma'am. Inlugan na iti kotse na kat impan na iti adayo sa natinong tong ta. Awanan bibiyang ko iti dayta. Saan mo nga ibaga kanyak dagita? Uy, kat ibagbagak tapno maamuam tar aramidan ti anak mo nga nagdakas ti ugali kan aramid na. Saan ko apanunot ti panunot na? Kat iso nga ron nga ibagbagakan ka, ma'am. Tapno bagbagaam di anak mo. Tapno saan nanto nga dangran ni Joy. Ngamin, amang ano agbabawin to. Amang ano agsublikan ko na no dakas taramid na. No agsasao ka. Kasla nagsaya at launay dayjay ajoy. Kat uwan mat, ma'am. Makadiyos to pay. Iso nga nasaya ati ugali na. Di kan agin dadalos. Uwan, ma'am. Adala tamat pagkamaliak ta sa anak mat nga perpekto. Amamukan dagimay. Uray si ka, Ma'am Margarita. Am-am ka mat. Jonas, akong adda ipaaramid ko kada kayo. Ano dayta, Big Lord? Ibagam lang, Big Lord. Kaya't ko asumrek kayo iti plantasyon ni Astor. Kat puuran nyo dagiti mula na.
Sige, Biglod. Padasan mi Biglod. Narigat sa nga ramidan rita. Ipamuspusan niyo. Iti kanito ang maaramid niyo. At dadakkalagatan nga agururay kada kayo. At dantupay na yun na nukas kasano. Ngun, Biglod. Padasan mi nga ramidan. Saan niyo apatasan lang? No dikat aramidan niyo. Nagsubli kagaya man dito'y nagtipunan, Ligaya. Si Mang Petak idirabi idinggas. Kumusta da boy kan Arson? Awan parikot kadakwada. Kan ni Boy tinagkuna na saysaya at no agsubli akon dito'y nagtipunan. Tapno mabantayak ni Joy. Nang runak at impang tate agnagan iti Dona. Wan, Ligaya. Iswa siya timang sukon kan mangitulod kada Joy kan adilin iti ospital. Tamangan no dadakas nga ramidan ni Dona kini Joy. Asino ka di day ta Dona? Ni Dona kat anak ni Margarita. Ha? Anak ni Margarita? Wan, anak da iti day di Don Paeng. Anya? Joy, kumusta nga tanda Arson kan Boy? Awan ti pagdanagam. Gaputa awan pagpagadanda iti lugar ni. Nasayaat no kasta? Apay, kailiw mo ni Arson? Anya kailiw? Amo ka kailiw mo. Ngamin, kanayon ka nga agpampanunot. Akaslada kailiw mo. Kwa, Joy? Agayat ka kadi ni Arson, ha? Ha? No para kanya. Kanunungak, no ni Arson ti pakainlawam. Ngamin, nasingpat. Agpadadakan ni Boy. Ammo data nga isakit. Apay, di na ka pa'y inaram? Kwa, inaram na. Ngam, jak pa'y sinungbatan. Anya? Si kagayam ti agnagan iti Dona. Wan, apay ka di? Kaya't kalaang akasarita. May papan itian niya? Amom, Dona. Pagayam ko day di Don Paing nga amam. Awan di makunakkan kwa na. Nga mas daawak. Tanagalas gayam ti ugalin. Impang tam ni Joy. Gaputa nagim imuna. Ken, nakunampay. Nga impaidam na ken katibangkay ni Boy. Asino ka kadi? Saanan anas ken amaamuam. Katlaglagi pom ti ibagakken ka, Dona. Jak kayat apagaramidam iti dakes ni Joy. Tano saan? Agbalatagtugan ka. Ngamin, saan kanto asardengan? Aging ka makabalasakan ka. Anya? Saan ka butbutngan? Ngam talaga nga aramidak timbagak. Laglagi pam, Dona. Nudakas ti inaramid mo. Agbalat at tumatlakan ka. Asino ngay dayjay a babae, Ma'am Dona? Awan bibiyang ko no asino man. Isakit na ni Joy. Uray man, sakit din tibot-bot nga na. Para makita. Hala, saan ka kadi amabutan, Ma'am? Agbibinalas kami Makita man no asino tinalalaing kada kami. Maditikas ta, Ma'am Dona. Tikit di aramidam. Baybayam nga minan ni Joy. Tawan mo't basol na kan ka. Aguli magkansa niya. Tadi mo amo ti sasawan. At da kayo maggayam dito club, big man. Lan, Jonas, umay kami agrambak. Abay, ay tirambakan nyo. Saan na nanaskan ngay bagak? Noon niya tirambakan mi. Sige.
Awan pare ko tititay ta. Aginom tayo. Wala. Ado ti kwartami ita. Isong agragsak kami. At ano ti kwartami? Uri ipakita mi pay. Akong, ipakita mi ti mo kwarta. Kita ti kwartami. Nagado. Oray na kami, ado ti kwartami. Mabit lang, tay pakitak ti kwarta. Adoy, kita nyo. Nagado. Nangalaan nyo ngay. Siyempre, naglingatan mi Kahit na kayo, apay nga ado ti kwartayo. Siyempre, naglingatan mi man. Sige nga rod, agragsak tayo. Una, ato ti babae dito ay. Aguma tayo. Tsak kaya ti babae dito'y naglalada. Anya! Ginom kami lang, san kami ang chicks. Ibusan na lang ti kwarta tayo. Sanda maaramit ti kasta kada kami. Sige nalaing na kita babae, Jonas. Martakanda kayo ti gusto, kalpasan na. Alanda, ikita kayo. Kumusta ka, Donna? Adda kayo manan, big man. Adon ti alahas sa ginatan ko aparakan ka. Kat pasig ka balitok. Pangaasim tawato mon. Tanda ti panagayat ko kan ka. Anya? Anya ti katawaam, Donna. Talaga ka di? Nga ay ayatan na? Gwen, Donna, ay ayatan ka la unay. Okay. Saan ay dito'y ti umay mo pagdatunan, big man? Nadi ka, umay ka, ije balay ko. Ha? Wan, big man. Kat ijay mo to ayawat dagiti alahas aginatang mo para kanya. Gwen, Donna. O sige, agorder kayo nga rudan, iti ka ninyo. Kat kaaduan nyo ti agorder. Iti kas na, at dagunggo na ti panang taktak mo kanyak ita. Areglado, Donna. Agordar kami ti ado. Ngamin, ado ti kwartami a pagbayad. Donna, awanan ti parikot mo kan ni Lolam Amarga. Gapo taing gatanga kun iti ado nga abasto na. Nanangdanak pa yan iti mangilaba kadag iti bado na. Kastamutan iti agdalos iti balay na. Ken, adon ti bagas na. Iso asaan nga agbisihin. Apay nga bagbagam dagita kanya. Idinto ta saan mat anapatagkan ka, tinam? Tapno saan kan agumura kanyak. Ken, pakawanan na ko maitinag-labas, Donna. Naamiris ko ang nagbiddutak. Ngamin, amok akabaulan ni nanang tiagmay-maysa. Iso abinaybay akmatan. Donna, kayat ko kumaanasaya at ti panaglinangan ta. Katbayaham, nupay nabayhag at tiyempo anagin na dayuta. Kayat ko anaragsakta kumaha. Anya? Aramidak ti pagayatam, Donna. Basta sumaya at lakit di tilin nanganta. May pagarabim, Donna. Dahil gayam ti balay mo. Nasaya temay ka. Adda ngamin kayat ko nga ipaaramid kan ka. Sakbay na, Donna. Itad ko pa'y kan ka dagiti alahas sa balitok. Nagngingina dagitoy. Saan anas kan kanyak dagita, big man? Tanda ti panagayat ko kan ka, Donna. No talaga ngay ayatan na? Agtungpal ka, iti ipaaramid ko. Nganya? Kayat ko akamaganyo ni Joy. Kat
idadanasyo. Ha? Kaya't ko ang mapanagnagan. Nupod no, nga ay ayatanak. Ngarod, ipanagnak mo, bigman. Dala ka lang nga ramidin nyo dayta. Saan ka ni? Ngem, asino na ita, Joy, Donna? May sa nurse ije ospital. Kamagan nyo. Kat dadaanan nyo ti dayo na. Tapno makabalasakan ko na. Ipasiguradong kanya ngagbaligi kayo. Itikas na. Sumpatan ka. Akong, kasano nga umunag tayo di happy house ni Astor Angel. Kat sanda basta agpastrak iti gate. Anya nga tano magnatay di bantay? Ha? Padasan ta ti mapani di bantay nga asidag di happy house na. Una niya. Kadagsapol tayo ti mabalinta apag na nasumrek iti inaladan ta. Sige, padasan ta. Ngam oray masapulan ta ti dalan. Saan ta basta may patungpal ti kayat ni Biglaw na mapasamak? Siyempre, ado ti trabahador iti plantasyon. Kat sigurado adi armas na. Kasta? Kasapulan ta ti ado akakadwa, Jonas. Wala niya. Ano naman sino nga iti ayaban ta? The big man. The big man? Kayat da nga ta. Sige. Padasan ta nga ipaga. Sige nga Rod. Maturog tan. Tasapaan ta asarakan the big man. Inton bigat. Sige. Agkape-kapay dinggas. Tapno mapudutan di atatsyan mo. Sanan. Si kalangan timang kape iti dayta. Rumwara kon. Kas ano nga biro kan nakane amo? Ibaga man na panak gimatang iti agas ko ijay sentro. Sige ang arod. Inakon. Tamangan no agur-ura yan niligaya. Naimbag ta nakita kayo dito sa sentro, big man. Apay, Jonas. Ada ibagami kada kayo. Pagkwartaan. Sabay ko mata umanugot kayo. Kasapulan mi titulong nyo. Sige. Umanugot ak. Ngam kasapulak matitulong yo. Kada babae kayat ko ak kamagan. Ket nalaklakan at da kayo amang tulong kada kami. Babae? Asina? May sa nurse ije hospital. Nalakalang tayo tapik man. Ngam ti pagbaga kapag kwartaan tayo. Masapol nga do tayo. Anarigat. Sakit saan na basta-basta ti sumrek. Adda gwardya. Anya ayaray ta. Puran tayo ti plantasyon ti marihuana ni Astor Angel. Anya? Wan, big man. Riniw-riw a kwarta no agbaligi tayo. Kan, mangiposlit tayo umatan, iti ilako tayo. Di doble pa kwartaan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukan, ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.